ga bo go tla le khotana lengwe le bidiwa Mma people to people go ke gone go itireng gape ka bona phetogo e heteletse ke tshwerwe ka bolwetse jwa sukiri ka 2008 mme ke ne ke ntse ke ya ko di-private sukiri ya teng e sa hetoge ya yala ko godimo e tsamaya bo 30 ga nna hela jalo ntse e pala ka ntshiwa mo pilising ka tsengwa mo mokento lona mokento ga nna ga pala hela ga nna go ntse yalo ke sa rutwa sente ke ne ke ijela hela sengwe le sengwe se ke se batla ke ha ke heta yanong go nna le phetogo ke romelwa ko tleliniking ya block 6 ha ke tsena ko block 6 ke ha re heta go lebelelwa gore ke dirisa mokento go tomang ke go ntse jang sukiri ke le go godimo ke tshela ja ga bo go tla le khotana lengwe le bidiwa Mma people to people bana le dibukana tsa bone ba ba re ona le kgathego ya go ta go utlwa se re se futa o kata go ke gone go itireng gape ka bona phetogo e heteletse ka gore ke ne ke na le mpa e tona ba ruta motho gore mpa e o ka dira jang ba mpha gore ke ka itshidila mmele 30 minutes every morning mo dibukaneng tse re rutwa sengwe le sengwe gore tlhopha dijo o je dijo tse di lekanetseng o je dijo tse di siameng merogo le tse dingwe dilo tse tsotlhe ga sa le ka re rutwa dithuto tse di ntseng jalo botshelo ya me bo monate gompieno ke tshela sentle thata ke rata go leboga balapa la me ba ne ba nkeme nokeng le moruti wa me o nkeme nokeng ke leboga ba tleliniki ya block 6 dingaka tsele ga se gore di bogale di rata wena le wena o le kang gore o no ba tlhalosetse gore o palwa kise ga o palwe kise ba thusa ba nkeme nokeng ke mo seemong se ke neng mo go sone ka bone le ba Mma people to people ke batho ba eleng gore tota ha ke jore makgota a ntse a le ha kae batho ke rotloetsa batho gore ka tswetswe makgota ka ha dithoko a se ka la lebala re ke gore mentehela ba thusa